tuna question number 11 hemi question poi break ula a boy walks a certain distance say x meter toward the west ania toward the west ti chuan east train west ta kalanga chuan x meter kal photanga chimza then turns left ta hoidon helama kan gal chuan kan kuta veilam khoilama ngam don helama mangchu helama amang tra chuan and walks 35 meter som thum panga akal phota chuan and then turns right and walk 18 meter adinglama hoidon chuan khoinge dinglam nuailama hoi chuan khoinge dinglama omdon helam hi adinglama ni ta chuan 18 meter akal ta ni no 18 meter akala from there he turns left and walk 9 meter okay helam ahoya khoinge veilam ani don helama hian veilam ani don tro so tihian kan tianga chuan 9 meter and then turns left again okay left availam hoile don chu ta tang chuan availam chu khoinge ni don helam hi veilam ani don mo and walks 60 meter ainti 60 meter chu tihian inshatiam he 60 meter inta from there he turns left and walk 9 meter okay ngai tola helama in kala in dinglam khoinge helam in veilam khoinge chunglam tihian 9 meter kala chuan and then turn to left again and walk 12 meter okay heta tang po hian khoinge in veilam ani don chunglama kan hoi chuan helam hi veilam ani don tro so tihian 12 meter akal phota chunanga endi he finally turns right and walk 35 to reach a point that is exactly 10 meter to the east of the starting point okay tuna turns right and walk 35 tuna adinglam chu helama ni dona aveilam helama ni dona mo helama hoi chuan so adinglama athunga 35 meter achaudona chuan enge inzia khoshana to ber part to ber hian 10 meter to the east of starting point okay hemi starting point anita tro chuan hei athlengna nia chuan athlenna hi 10 meter east a oma yes hei poi adik hemi east ania 10 meter east a oma athlenga thilpa hato tihian nita se tra hei 5 nita se hei x nita se hei 5 nita se chuan hei somni nita se vain heta tang hian hetilai thleng hi panga ani chuan le heta tang hian hetilai thleng hi panga ani chuan hemi an zat nge ni don soman lomi an meter somnia hemi panga le hemi pangai kan minus chuan hemi som hinia ban don mo chutiang bok chuan khami concept ka hetan kan mangdon hemi kaimani khoshana hian so 60 chu vain ani ta tro hei 60 kan zia ka minus hei hemi 18 hi kan minus anga hemi 10 hi oma hei po kan minus anga chuan adang hemi 12 poi om so 12 chumi nuwa chi achuan lo mi hemi x hi kan mu chua theidon hemi y atang hian hemi kan peyanga hemi thili kan mudon so 60 atangin 18 10 le 12 kan peyanga chanju hemi pathumi minus om somruka som pariat pe chuan zat nge somli le pani ni ta tro somli le pania som pe chuan zat nge somthum pani ni ta chun somthum pania som pani pe chu somni so 20 will be our answer ala question number 12 hemi nangma relote tan nilok tala chuan hei asam nilok ta se relote tan hei bengania chuan hei amitania oh tuna tahan mirror pakhat da taila mirror kan da tro dar thlanga in entry na hemi beng hi khoyange omdon hetan lomi adikem hemi mithi hetan lomi adikem chon hetami mithi helamzo ka han adikem chon hemi beng hi heta ahlazo ka hian adikem chon hemi nar hi heyan ro hemi nari helam hi ate atero helam hi alian chuwangin image a chuan helam hi ate thin chuan helam hir alien train kan hale kan nuidan te po hei image a chuan a opposite vec chu tiang bok chuan hemi concept thi khoyange kan mandon hemi khoshanan kan mangdon hei love ang deu oma tero hemi dum hi hemi portion hi khoyange omdon heta hen omdon so heta hen omdon hei ta hen omama dum hi chuan hemi do mang deu hi helama hian om de don mo opposite helama om de don
so hei tiang deuh hi omem khoyang e om ti chuan hei chu ni theilo a chan chu helama hian a var dei ke mani a chuan helam hi dum so hei hi ni theilo a hei chu a horizontal vel male chuan hei po hi ni theilo a chan chu hei a chunga hei chu laf pom lo mo laf chu hnuai lama om dei kan answer chu hemi hi hei helama duma chuan helama adum lo mo chu tiang bok chuan hei helama dum lo a helama dum dice ani mo trick pahat ka hilang chawo in notebook a ziak ro hemi le hemi in silo mo 6 le 4 in silo 1 le 2 in silo chuan 3 le 5 in silo hemi shero vekat ka shilfia le lo kang chawo enro uluk den 6 le 4 in silo gap pakhatom 1 le 2 in silo gap pakhatom chuan 3 le 5 in silo hei gap pakhatom hemi 4 hi no so hemi takhinia kan trick chu 6 bula 4 voi khatma a om theilo a opposite a om thin chu tiang bok chon 1 le 2 hi voi khatma bul na ya le a in si theilo opposite anom thin chuan 3 le 5 hi voi khatma dam chungin khoyama a in si theilo opposite anom thin hemi thil hi in shiat angai lut tukania so hetan kan chekang endang ro 1 2 4 ange ka soika 1 le 2 hi dam chungin bul na ya anom thei don lo shim shim machan ju opposite an ni tuna hemi kan check leang 1 2 5 heta po 1 le 2 om dei 1 le 2 hi dam chunga tan bul na ya anom thei lo achan chu opposite anom don heta 2 3 5 a hian tro hei ka soi zo chia kha hei an ro 3 le 5 hi bul na ya anom thei lo achan chu opposite anom thin so hei 3 le 5 hei po hi a thei lo 2 ohm chuan 1 ohm turan lo om lo 3 ohm chuan 5 ohm turan lo om lo 4 ohm chuan 6 ohm turan lo yes hemi kan answer hemi chu thal tu kan hemi concept mo in shi atiam ai chuan na chin hana trick ka shil chewa indule notebook ain lo ziak nga in lo short novel siamula mo conclusion dan ka ziak nga ka di tak tak ne hemi hi mu tu rom thin caution hi ssc ti vela 6 le 4 hi always opposite anom thin always opposite voi khat ma in si don lo chu tiang bok chuan 1 le 2 po hi 1 and 2 hi always opposite mo 3 le 5 hi dam chunga tan opposite anom don hi sherangula kadu tuna hemi hi question number 14 Venn diagram jin shianga family kan nei mother om father om brother om sister om hemi hi Venn diagram anita mo family Venn diagram family tin gan ziaka hemi hi mom ania hi dad ania brother ania hi sister anti thrintro chu tiamok chan hemi poi kan solve ang tuna electronic gadget mobile phone le table le laptop hi ju ka shathiam electronic gadget ani mobile phone po hi ka shathiam electronic gadget ani maseng table chu ani ve mi furniture an lo mi table ti ve chu so table hi ju ashang de yanita chu wangin ama sabera circle kan zia kan hemi circle hi electronic gadget tin kan zia nga electronic gadget chunga nge ka soika mobile phone le laptop chuan table chu ashang de ne furniture de ne so kan answer chu hemi tur hi omem hei voknar kwa le circle pakhat omem hei chu voknar kwa ang lo zote ke thla ang hei chu scooby doo mi mit kha anga hei po hi ni lo hei kan answer hei apali nai voknar kwa pani le circle pakhat heta hian COLOUR anita tro chuan anhuaya FQOQXT anita tan nge kan hmu thei CDEF omja chu CDEF pali ombel tro CDEF plus 4 OPQ plus 2 LMNO plus 4 OPQ plus 2 UVWX plus 4 RST panichia so hemi series plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 in a kalta tro chumi wangchon p a pali kan belanga tan kan ziak nga PURPLE tuna p a pali kan belang PQRS S U a pani UVW okay R a pali RSTU tihian
P ya pani PQR, L a pali LMNO, E ya pani EFG, hemi hi option aw mem SWUROG aw mem hei hemi C hi a answer. Tuna trick pakhat ka silang chau trick chu EJOTY. Oh, hei number 5 awm trina, hei number 10 awma, hei number 15 awma, hei number 20 awm trina, hei number 25 awm trin. So Lily kan ti chan hei JKL awm chu som pani ani trin. Chan I hi IJ 9 number a, L hi 12 a, Y hi 25 a kan bel ve kang tiang khoshan jon mo kan bel photur answer kan check turin le kan mu chwa turin kan bel photang ai thin. So 12 plus 9 21, 21 plus 12 33, 33 plus 25 chu 58, 58 le hemi za som parukian relation ne in ngei tu apham 58 2 zar 116 adikem adik tra chuti ang bok chon lotus poi kan check thai enruwa LOTUS lotus L hi ange JKL som pani, O hi som panga, T hi somni, U hi somni pakhata ama, S hi som pakwa. Tuna som pani le som panga somni pasari le somli pasari le somni pakhachu somruk le pariat chan somruk le pariat le som pakwa chu azat nge 87 digam. Okay, 87 ya 87 le za som sari palihan relation name yes nei ange jiju 87 le true chumi wang chuan hemi tulip po hi a number kan zonga chuan twin kan multiplying T hi ange 20, U hi ange 21, L hi ange 12 chuan P hi ange o zawania so som panga zawania nga som parukania hemi kan bel me ang tuna somni le somni somli pakhat le som pani chu omju 41 plus 12 chu 53 plus 9 chu 62 so 62 plus 12 chu 78 hi 2 in kan multiply ang enzat nge 615 156 answer ni maila har lawa tuna I blood relation hemi hi blood relation ya Neeraj is the father of Rinku. Okay, Neeraj hi mi pani chuan plus kan ti thin hei sharawa hemi trikanita in boilo na ni chu Neeraj is the father of Rinku. Okay, Rinku anita. Jaya and Tia are the daughters of Ruby, who is the only sister of Rinku. Okay, only sister entiniyo Rinku only sister chu tunge Ruby hi nita Ruby ma sister ni jon meichia nita minus kan tidon jon Ruby hian daughter pani nei chuju tu le tu Jia le hei po minus ne nga chanju meichia ne chon Tia po minus kan tidon jon I part to pa hian Vishnu is the son of Rinku and Geeta. Okay, Rinku hi mi pati na hemite hi nupanya Geeta le Rinku hi nupui pasal le nita chon afapa hi tunge Vishnu. Again question, how is Neeraj related to Tia inti ma so Neeraj le Tia hi enge relation annai Ruby hi Tia nu nitatro chon Neeraj hi Ruby panya so enge omzia apu ni maila mai maseng paternal nge maternal ti chon anu pa ani wangin maternal grandfather kan ti don hey maternal grandfather kan ti don tihan kan solve train tihan kan find out train answer hemi hi ange select the correct option that indicates the arrangement. Okay, ama saber ange kan ti train script hi kan ziak train kan prepare phot train tro enge kan soitur amo enge kan lyrics te kan siama script te kan siama kan ziak phota kan siam phota tro so for hi masabera chumi zoange kan ti train rehearsal kan ti train kan practice train chumi thil kan siam emo kan prepare ju kan practice train so for 2 chumi zoange kan ti train kan record train number 1 chumi za record nu a video kan edita 5 ania chumi za viewers tabula kan share train so ange answer 42153 omem 42153 hai option number 1 hi answer option number 1 hi
hemi hi question number 19 ya hemi le hemi kan compare nga hemi le hemi ne hemi tian ma MNOP PQRS STUV VWXY heta y yomdan tuna hemi le heta kanzia kang so EFGH HIJK KLMN NOPQ heta Q ani don hemi chu answer ni thai to lo hemi answer ni dona tuna hata an rawo aletling join nei to hey BCDEF FGHIJ JKLMN heta hanange omtur omzia chu BCDEF FGHIJ JKLMN ani wangin heta hianange ni don BAZYX heta hen x om dona so hemi boy kan answer lo kan answer chu hemi hi second hi kan answer hemi matrix question ya hemi chu all tukmo past heta an zona ngai don wasa 75 kan check nga hey 7 ya hey 5 p adika mo hemi chu dik tuna 21 kan check ang 21 adik thelo n ani dei hey 21 a chuan hey n om dei so a om tur khania hemi hi a fail dei a thei to lo tuna hemi kan chekang 86 yange 86 o p om yes p om a chuan tuna 12 kan chekanga 12 yange 1 2 o a om a hi poi dika 12 po dika tuna 31 kan chekanga 31 s om yes hei poi dika chuan 76 hi kan chekang hei hemi 76 mo 76 ange omo 76 hei p om yes kan answer chu b hi kan answer adang apo in check thei tho mo ka muang chu lokso and the file lokang hey 58 hi ange ti chuan 58 hi p ani adika 41 hi ange ti chuan 41 a hei poi dika 12 ange ti chuan 1 2 12 adik thelo hi chu p a a ni dei don hei po hi answer ani thelo chona top beri check leina mo vekhat 88 hi o ani dei hei chu diklo ngal o train past ani thelo so hemi diklo tuna maths question and ru tuna trigonometry cos b equals to 5/7 okay chon cosec b plus cot b hi zon chuangai tiang question an jon kan ti ma sakbar tur chumo triangle pakhat siam pop tur a b le c hemi angle hi given tilbat sin theta enge ani thin a formula perpendicular by hypotenuse ani thin ta tro hypotenuse nia cos theta hi enge ti chuan base by hypotenuse ania chuan tan theta hi enge ti chuan perpendicular ania by base hemi hi formula pathum kan mang thin ta mo basic formula ni tai chiwan hata yan I tlemin clear whether ngan zia ka base by hypotenuse hei hi base ania hei hi hypotenuse ania chuan hei perpendicular tuna thil pahat base hi anzat nge 5 ania hei b by h ma omzia chu base hi 5 ania chuan hypotenuse hi 7 hemi enge kan zonangai chumi zo achi chuan hemi question ni kan solve thei don so enge kan ti don Pythagoras theorem kan mang don ab square equals to bc square plus ca square ab square ju kan shia 7 square ania bc square enge 5 square plus ca square amo ac square kan shelo ente kan solve don 7 square equals to 5 square plus ca square tuna 7 square chu 49 ania 5 square chu 25 ania chon ca square chu engma la ziak ri lawilama tuna 25 hi helama kalchon minus ani de don so 49 minus 25 chu 24 ani phot enge omzia ca square hi 24 ania chon ca hi root 24 ania hemi 24 hi tian kan ziak them 4 into 6 kan ti theitra so root 4 chu ange 2 chon
enge bang don root chunga 6 hi bang don so CA equals to hemi perpendicular hi 2 root 6 kan muto tunan question gan solve anga cosec b plus cot b enge cosec b chu hypotenuse by perpendicular ni china chon cot chu base by perpendicular ni chin hemi shiaula hypotenuse chu ange 7 okay tahan 7 kan ziak nga by 2 root 6 plus cot hi ange base by perpendicular base hi 5 ania so 5 by perpendicular hi 2 root 6 ania so 2 root 6 anwaya ain ang tro so anwaya pakhat kan ziak thai 2 root 6 chuan achunga mi chu kan bel pop thai 7 plus 5 chu 12 hemi 12 hi 2 into 6 kati thayam kati thai tro achan ju 2 into 6 12 ania chuan anwaya 2 root 6 so anwaya po true ama achunga po true ama kan cancel enge bang hemi hi bang omja ju 6 by root 6 hi bang tuna 6 hi root 6 into root 6 ka ziak thayam ajan ju root 6 into root 6 ka 6 ani thina hemi root le hemi root hi cancel dei thina mo achunga root 6 ama anwaya root 6 ama ange bang root 6 hemi kan answer maseng hemi chu inshia thia mangai nio sin theta hi perpendicular by hypotenuse ani thin cos theta hi base by hypotenuse ani thin tan theta hi perpendicular by base ani thin chuan cosec theta chu sin opposite ania hypotenuse by perpendicular ani thin chuan sec theta hi cos theta letling zong ani ta hypotenuse by base ani thin chuan cot theta hi tan opposite ani ta omje chu base by perpendicular ani thin hemi thil parukhi chu initiate nge ngai oleni I vonetan he dizong hi utok ri photela tiang question ni solve ulamo in solve na satlu tuk chuan in practice na satlu tuk chuan now I dan all zel don sham oleni ka video hi try ti ni chuan in lo subscribe don ya ka channel limo chuan video in lo like anga then lo share don ya